27 फेब्रुवारीक भलायकी खात्यान पुराय गोंयान 5 वर्सां सकयल्ल्या भुरग्यांक पोलिओ वासीन दिवपाचो उपक्रम राबयिल्लो। पालकांनी आपल्या माणकुल्या भुरग्यांक लागींच्या केंद्रार व्हरून वासीन दिले। भुरग्यांक पोलिओ पासून वाटावपाक राज्यान पल्स पोलिओची मोहीम जाली। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। आज 27 फेब्रुवारी 2022 आमचो पल्स पोलिओ प्रोग्राम. दिस इज ऑल ओवर गोवा and the program will continue from 8 AM to 5 PM. And all the children less than 5 years will be immunized with single dose of 2 drops of pulse polio. Even if the child is above 5 years who comes to the polio booth, those children also we are immunizing. PenGym is catering for the population of around 40,017 and our targeted children less than 5 years is 2,843. So we are aiming for more than 95% of immunization. We target for 100%, but sometimes it becomes less. Then there is a mop-up round from tomorrow for 4 days. So whoever children are remaining, then our staff will go house to house and will immunize all those children. या वर्षी किती वाढलं का नाही? आता भुरगीं वाडटा काय ना तर फूल डेटा आमकां एट 5 o'clock कळटलो कितले वय. पूण मेंटेनिंग द कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वी आर गोइंग टू इम्युनाइज ऑलमोस्ट 100% ऑफ द चिल्ड्रन. ओके. आणि किती अवेअरनेस तुम्ही केला न्हू याबद्दल? सगळें अवेअरनेस आमी दिला. आमचें मायकींग आसता. पोलिओ प्रोग्रामाचे पयल्या 2 दीस पयलीं आमी मायकींग करतात सो दॅट पीपल आर अवेअर दॅट द प्रोग्राम इज ऑन संडे. ओके.